party pengkret ni mentah kena election home ni. Toh jika toh ini election yang bisi ini kita macam keren man gak maju ini mah arti kita yang gua ngada dem coba. Apa gini arti kita yang gikam gua keren ada pun jika toh ke development apa cuma kita tahu. Buat contribution yang apa gak sekau sudah kau man pun di kita. Ekso lagi portfolio gua per. Lomba gikam gua keren apa kan senam. Oh gini election yang ngajar gua. Lomba gini gikam man sebentar lagi keren election baik bawa cuni lagi baik yang jeng job. Emi wan iwadang sa anot iwayul ti wo pengkelah po yang council manda po ha katong. Jingga to gi kam go sa tenya council ka min issue hi ngathrai woro di TV wa em gini ga financial crisis ko ya cham gi gani go TV na do gi officer gi member bat gi staff umio I ga ulop ko biang por biang ni tirau ko ni ka financial position man go ko wi ni isu gamin tengah rangwan biang hebor wa percang strengthen ni ga financial position yang council ago tho igilat bagi resources ko pair nem tau pen wan rai ga financial stability ko council Maka mayui mo last to jingmi yang di political party ko thame memang go pla ne ba ha kut ki election nga tharaya jomi higi tahani kan tila ami ni ga political party go mi nga tharaya clipping aja go pipi nga tharaya ta kejis kit yu yo khore pajba lamba ki issue ko create ki nam tau pen thame gi pajba lamba ki platform go per hare kejing skit hi nga yo umdam ka threat jing ta go pipi bakti bi gi nang yalam nyong ki the bond legisnem memang man gi lam ko em nong rem ko phat na go party chwi party kani to ko por election to ko por go pin bit pajba nga yo umdam ka threat jing ta go ni